Ele tua aleta o te mana su e malau tusi ile tusi o ngā luenga lo mata upe wha mai ta wina sa talanoa fo ia ule nei sa vali ile teimi se teimi o tuana iatu fa sfulu tolu ile luas sfulu maletasi mau ai sina fa manatu o se fa malu si au o se fangu i lo finangalo i le nei vai tau o le tatou sa valinga pe ona iai. Acts chapter 4 verse 13 to 21. Ia whapeo iai lau tuspa iai nā le whaitawina i le tuspa i Samoa fionga a lo tatou li. Wa vai la tau le loto tele o Peteru mai Ioane ma ua iloa o tangata ele ia o ina ila ua ma le vale lea ua lato uofo ai ua lato iloa fo i o ila ua sa lato fatasi mai Yesu ua iloa atu fo i ila tau le tangata ua wha malolo ina ua tutu fatasi mai ila ua ona le mautali ai lea o ila tau ua whai mai a te ila ua se o ese ia i le fono ona whaatau talatala ai leo i la tau. Ua whapea, se a se mea tātou te whaia i nei tangata, a wā ua matua i loa e o no nofo Yerusalema, uma lava, ua whaia lava i la ua le whailonga sili, e le ma whai fōi o na tātou whawhiti i ai. A peitai ina nei alu o na sala lau le upu i le nuu, ia tātou matua Wha matau atu ia te ila ua, ia so ia lava le toe tautala i se tasi tangata i le nai ngoa. Ua ami atu ia te ila ua, ona vavao lea ia te ila ua. Aua lava ne tautala atu, pe ao atu i le ngoa Yesu. A ua tali atu pe teru mai Ioane ua whape atu ia te ila tou. Pe tonu i luma o le atua, ona ma whaalongo ia te utou. Ai matele whaalongo i le atua. I nā whiliwhilia o tou, a wā matele mawhaia o na tautala i mea, o na le tautala i mea, ua mawa a i ai ma whaalongo i ai. Los fumalatasi, ua lātou toe whaamatau mai a te i la ua, o na tuu leo i la ua e o, ua le maua e i lātou se mea e whaasala ina ai i la ua. O na ole nuu, a wā ua vivi i tangata umalava i le atua, o na ole mea ua whaia. Whamanua mai le tua, e tusa ma le whaitawina o ana fionga pa ia. Saus tangata le tātou lotu e le māsani a tātou. Ia ma le māsani fo i le whainga o mea i le tātou lotu. E ono whapea le nā tangata. Ai se a lava e, I would say, se a lava e crazy e whapea. Ia whewhea o le kālesia lea, ma mea na te awa o i le ne kālesia. O mata upunga e ngata lava ia o kuspa ia ma o whewhea. If someone come to our church, someone that not used to come to our church and realize and observe of the things that we teach in this church, I know one of them or maybe all of them will question, why you teach theology in this church? I say, why you bother to study and to teach the original language? Sa me ke popole mai nga ngawe e ao ia tangata o le tou e kalesia I le ngana tusi al tuspa ia or even the grammar of the original language, even in English. I say, well, atono kofu lava tātou matali uma atu whai atu le maskali se se o ngaka. Whatever answer that you have to that question, I assure you, none of those answers is wrong. Lei ma se kari se o ngā kari al tali o te fia mana mo filfilia o le tali fo leo ke manga oi e tali atu ai I ngā maufsili uma o le nei. E alanga o le mkaupsili le ngei loku. E alanga poda ma amana ia le nganga kuspa ia o le nei. Ina ia tātou langona le siu fufonga o le atua. Ina o tātou langona tonu le siu fufonga o le atua. O la o tu le nei tai au o le lotu o le atua e whaalongo I le atua. God's church, listen to God. Stasi no fai longa I loa, le lotu o le atua, o le whaalongo I le atua. Le anga e leo koe whaalongo, le kele o mea o tau o lotu.
Pe suisa si whainga o kala, e leo lotu uma o toi whaalongo I le tua. Not every church listens to God today. It sounds arrogant, it sounds judgmental, but that is the truth. E fōlinga whamawalunga le ngā kala, ai ole mea moni le nā, ai saunga I ka ngofo au ma o I lalo matatala noa, mau whasingo atu le mau e ka le sia, e leo koe whaalongo I le tua, o kai ke ofo. E fōlinga e whaalongo, ai leo whaalongo. E whai mea fōlinga mai, o lai, e tapu ai le tua, ai leo le tua le ngā la kapua ia sea, manino le kala kuspa ia. Mea la ngā, e tāua ai, ma wha tāua, ma wha ma mawha e tātou, le iloa le lei, o le siu whafonga o le tua. Ma kala Iesu, o ma moe whaalongo I la tau lo leo. O lo kakangi pia lava le leo ma moe, ai leo tangata uma o ma whai o ngā langonga I sea, langa leo kanga uma ngi ma moe a Iesu, o le ma moe la le tua, o le lotu la le tua, e whaalongo I le siu whafonga o le tua, le kemi ngai whana o le tua, o lo langonga pia lava siu whafonga o le tua, o le fasili, o e whaalongo le siu whafonga o le tua. O lo kakangi kua pule la, pei o le kako pule la. O lo kangi pe lava I kongo loku pe o kako loku. Ai sea, le ngai tāua I le lotu o le atua, ona whaalongo I le siu whafonga o le atua. O isi mea uma lava e whai e tutono o le lotu a le atua, whakoapa o kongu lava, whakoa sao le lei lava, whakoapa ia lava, whakoavi ia lava le atua, pe a whaalongo le lotu a le atua. O isi mea e whai e fua. O le mea mua e aonga whaia o le nā, o le whaalongo le lei, o le lotu a le tua. Lango kelenga le koe whaalongo lotu. Lona winga o le pule sau mai le tua. A whapenga iai o le Bible study pula sa whaleile ngā whaasoa e sunga toi ina. I a asafo o salamo e whit tolulu a whaawhai marikala asafo. E te tai a te au I lau pule. That's what it means. Le winga nga o le lotu ua whaalongo I le atua ea, e tai I le atua ea, I le pule a le atua. How can we do that? How can we apply that today in the church? The Word of God. O le siu whafonga o le atua e la ngona ina ua o tonu, ma la aunga sao, le a fionga pa ia a le atua. E la aunga uma lava loku, e aunga uma lava loku, al fasili. How many churches whiangi loku ngā loku o la ngona tonu ai le siu whafonga o le atua? Kele whakawhapeu a kokoa ma sao uma ngi me whankako loku, wala unga lau tala, ua kele, o isi loko e alu ai, ko kiki ale e aise a fionga pa ia a le atua. Karangoa I ma o whai whaalinga wawenga whaku, ka haka mwhapau, whai le wala au, uma le aise a fionga pa ia le atua. That's not honoring God. That's not listening to the voice of God. E le se whaalongo le siu whonga le atua le ngā mea. Ke le lopo le siu whonga e whaalongo le whai loku o whai anga koe ngā mea. Le ngā siu whonga le atua ea, e sau e aula mai ai tātou, e ala I lana a fionga pa ia. Whakoa manguia lama la me whai le lotu a le atua, le whanau a le atua, ina ua whai e tusa ma le pule a le atua. Le ale winga ngā kala, e whaatonu mai a le atua. Whawheonga whai le lotu, e sau mai le atua. Whawheonga whai le a inga I totonu o le lotu a le atua, e whai le whasino mai a le atua. Whawheo whai whakama, e whai e tusa ma le whasino mai a le atua. Ai atina, a le whaatonu mai, koe ngā lua e otina, ai ale whanau, a le whaatonu mai fo I le whionga pa ia a le atua, tātou whanau, ai ale vāo au ma le skeusiano, ai ale vāo au ma le lalangi, o le leo le ngā, o le siu whafonga le ngā, o le pao le ngā, a le saunoa mai a le atua, tātou te maua uma merenga lisia koe au ngei, I totonu o le awhionga pa ia a le atua, o le olanga whaalongo la o le lotu a le atua, I le atua. E au whiai mea ngei o lea, ia whaatumuina I le anganga pa ia. Many times people mix up this two, being filled with the Holy Spirit and being baptized with the Holy Spirit. We've already been taught with these things. There's no imperative in the Bible that commands us to be baptized with the Holy Spirit. Why? Because it is something that can be done outside of us. Who's doing that? God Himself. Any Christian, so se Cristiano, ua faulaina, e impossible lo fapeu, ua faulaina oe, le baptisoina oe le ngang pa ia.
La papikisoinga la ilanga pa ia la ilo le sivaenga o le tautala nganga ese o ka filifili ngol foloa o le perfetanga o le falavelave ke mo lolo o le papikisonga le nganga pa ia la ilo istangata pe itaiane o le papikisonga le nganga pa ia fa merka la kuspa ia o le papikisonga nga e tu ua i tātou tono le tino keriso. In other words, o le whaolaina o tātou, o le whamamaina o tātou angsala, o le whanauina o tātou, e a vea i tātou mawhaenga o le tino o keriso, le kalesia le tua, le ala whakultai auna i whanau le tua, o le kalesia le tua, e whalongo i le siu whafonga o le tua, o le whaenga o le ngai whalongo, le mea mua ngai o le a, be filled with the Holy Spirit. Whatonuina i tātou, ina ia whatumuina i tātou i le ngangpa ia kala paulo ia Efeso mai. Au ngai o ngau tau le waina aia, ia whatumuina o tau i le ngangpa ia. Longo inga, it's impossible, it's imperative, and it's require our obedience, what? To be filled with the Holy Spirit. E mga mea, tātou, Kerisiano, GRCC, olea, o na whatumuina i tātou so when we are filled with the Holy Spirit, we will be controlled by the Holy Spirit. Because really that word filled there in the original language also means to move. When we are filled with the Holy Spirit means we are moved by the Holy Spirit. We are led by the Holy Spirit. The Holy Spirit doesn't lead someone to commit sin. Ele tu leia, ele musumusuina, ele taitaina, pe whamarusia i tātou le ngangpa ia, ina ia o tātou angsala. Aya, e tu leia i tātou le ngangpa ia, ina ia whaia le fina ngalo le tua. Mai kala Yesu o ke alu, aya fio mai le Efeso Fonoti. He's referring to the Holy Spirit. A saule ngangpa ia mai a Yesu mai na te whamana tuatu ia te outou mea umana o whai atua ia te outou a mai e vivi mai whai o ia whatasima outou ia te au or ka ngaka ele vivi or ka ngaka e leo whatumuina i le ngangapa ia or ka ngaka ele sa vale tu sa mafionga pa ia le tua o sangata e leo whatumuina i le ngangapa ia o le ngangapa ia nga le whatumuina tātou tu leia tātou e whai alfina ngalo le tua that same spirit le nganga lava nga na tusia le afionga pa ia ale tua. You know what fuels you, moves you. What fuels you, leads you. What fuels you, dominates you. A whapeo o le ika, o le loko ika ngai kumuai oe. That's what moves you. If anchor fueled you, you are moved by your anchor. Everything you do resolved around your anchor. E reflecta o lau kaukala o whakingonga o mea uma ke whaia e ali ai le mea ngai kumu ai o le loto ita. If you are filled with fear, fear will control you. E ke alu I, e ke lafia kui, e ke sola I o, ke si o ke I. I say, fear. Why you do all those movements? Because fear controls you. Fear make you move. Fear make you leave this place and to go to another place. Fear make you stop saying this and say another thing. Fear controls you. Why? Because you are filled with fear. What fills you moves you. If you are filled with jealousy, that's what moves you. You say things, you do things, you act things that reflects your jealousy. E whai mai au kala e le manguia. E ke mingoi mai au mingoi e le manguia e se sea. Ese le mea ngai controllinga oe. Ai a whapea foi o le fia au lei ngai whatumuina oe. Your fia au lei will move you. E alu ai au tupe. E alu ai low timing I lumor faaka I lungor telefoni e alu e lo kemi le gym e alu e foi malotino. What feels you moves you. Ai atumu oe ai afatumuina oe le ngapa ia e te whaalongo I le atua. No, you just can't deny that. Atumu ele ngapa ia, o mele ele ngapa ia, whai ora, make you able and make you listen
to the Word of God, because that Word was written by Him. O le upu le kuspa ia na tusia e le nganga o le tua. Mena le afatu mwina o le nganga le tua. O le mea le nganga o le tua e whai o lea. O le whai o oe ma kamaki ki a onga. He made you a student of His Word. You know, when we are filled with the Holy Spirit, we speak the truth fearlessly. You may wonder why you always care to tell people about Christ. You may wonder why you always, when you see someone that you're supposed to witness to about the Word of God. You know why? Do you know why? I know you know why, but you don't want to say it. Let me say it to you. You know why? Because you are not filled with the Holy Spirit. O tātou whatumuina I le ngarapaia e tau talatu le upumoni e le fefe John the Baptist. The angel said to his father, this is what the angel said to Zechariah, he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. Ai whanga o maina kaka, makua I le ke ala vaisis. Kei whawai mafia fia o mua aulo le ume, pe maua le mafia fia o mua aulo Ioane. Whea ko kala laulia, okay, se whai mai o aila oe, a merkala Ioane, merkala kuspeia, he did not fail to confess, but confessed freely, what? I am not the Messiah. Ele me fai ska ka pala ai nga fai kalanga. Ele me fai ska ka fia I loa nga fai kalanga. Ele me fai ska ka ele lofa ia Yesu nga fai kalaia. Ele me fai ska ngata ele fatu muina ele nga paia nga fai kalaia. Me nga o kele ele fia Yesu o isi. Not in that sense fai va venga male pawa male mana male tulanga. Le winga ngalo kala nanga kaunka whakaikai a Yesu I lana nga malu malanga loko maulalo au kele fia fai pao o isi whape o Yesu asea le aise whatumunga ale nga pa ia me nga wala wa oke leo la muli mawatu le lotu asea le aise whatumunga ale nga pa ia e mawhai nga whatumuina tato le nga pa ia. We can pray for the filling of the Holy Spirit me nga le fefe yone muli mawatu. In fact, o Elia, mai le ai. O perfecta, mai le ai. O ela, o mai ia iongi. Ele o se Messiah. Because this is what these guys thought. O ia le Messiah. A mai ele fefe ioane. Ele mimingi e tusa markala ale original language. Ia iongi e whailo atu. Ele o ia o le Messiah. Asia, because he was filled with the Holy Spirit. Moli maumaya Stephen, Stefano. He was filled with the Holy Spirit. Chapter 7 verse 1 of the book of Acts. Then the high priest asked Stephen, are these charges true? Listen to Irkala Alukai. To say, Stephen, to this he replied. He did not run away. He wasn't silent. He did not go to sleep. He didn't change his location. But what? To this. What is this? To this question that the priest asked Stephen, he said, to this he replied, and listen to his reply, brothers and fathers, listen to me. Someone with the authority, someone that knows what he's talking about. And when Stephen said, listen to me, and then Stephen quote the whole history. Kalamo malola ia leo o Stefano ile talafaso lo pito a ko la vo Israelu. Mai e kupito se ia o man kemile. Mai leo Stephen le kama loa le nga le alo le tua le anko fasiokia o la utala le leile na anga I uang fasiokia e le suia le molimau Stephen. Why? Mai ka kuspaia, he was the man filled with the Holy Spirit. Church, whanau le tua whaio e tātou mai ka le sia e whaalongo I le tua e ao o na whaatumuina I tātou I le anganga pa ia whawhenga whainga mea. Tau stemi how to be filled with the Holy Spirit. Notice what the filling of the Holy Spirit does. Verse 1, chapter 1, verse 8. The Holy Spirit comes on them and they became what? They became His witnesses. A fio mai lang pa ia I to tono la to tono la so ma believers nga ye fa mai la ia they became His witnesses. Nothing in between. The Holy Spirit coming to you, what's going to happen to you next? You become His witnesses. How long since the Holy Spirit
indwelled you? How long since you first filled with the Holy Spirit? Lale umi ka on fatu muina oe ile nga pa ia. O fatu muina oe ile nga pa ia. I'm asking you. O fatu muina oe ile nga pa ia. Okay, next question. O fai oe mamoli mau a Yesu. O fai tatou mamoli mau. Fatu muina tatou fai tatou mamoli mau. Chapter 2 verse 4 of Amai. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. So I'm not saying for you to speak in tongues. The principle there is you're filled with the Holy Spirit and began to speak. The purpose of tongues in that moment is to proclaim the Word of God. So if you are filled with the Holy Spirit, use your mouth to proclaim the Word of God. Chapter 4 verse 8. Then Peter, filled with the Holy Spirit. What did he do? Rapping, singing, running, sleeping? No. Verse 8. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them. He said, he was talking. He couldn't help himself but say to them. He told them the truth. O tangata la fatumunga, o fatumuina ile nganga paia, e tautala atu, malele fefe. Chapter 4, verse 31. After they prayed, the place where they were meeting was shaken. Listen to this. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God. I love this word. Boldly. They spoke the word of God boldly. But natural mama, but the power of the Holy Spirit is greater than all those. Siliatu le manna le ang paia. Ino fatu mina tato, ngai lo tato mama, tato pole, tato fefe. You know, when we are filled with the Holy Spirit, we often do things that are denied by those who don't have the Holy Spirit. Afatumuina tatou le ang paia, tatou te whai ai le tele o mea, ele fia iai, mawhawhitia i latou ele o iai le ang paia. Look with me to verse 8 and 9. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame, and are being asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Le ai masekau pala ai ar fōlinga kala Peter. The tone of Peter's reply shows that he was not intimidated by this court. But this is the court that sent Jesus to crucifixion. O ka ngakalawa ia whamasino ina ia Peteru, o tangata fo ia ngā whaia le mana onga, ma le whai unga ina ia whasataro ina Yesu. Ala melo kupea peke, le ai masekau mangu pala ai. That word fear is no longer in Peter's dictionary on that day. And think of him before crucifixion. Falong wala ia, ma fo ia Peteru, e le I whasataro ina Yesu. Makua I whiwhi, makua I pala ai. Ai o mai I different story. Why? Because he is now filled with the Holy Spirit. Ai matau ina se mea maangai le kala lea. O le mea utupu, ua whaamalo ina le pipili. Ai mo li ai Peteru ma Ioane. No whanau le tua, o me kara pekelu, o le mea le mea lea, isn't it? It's a good thing. A whapeo le mea le lea, leo komo li ai maua, I o le mea nei, o le mea le lea, o le mea moni le nei, o le mea moni, o le suafo Yesu Keriso, le na tō whasataroina, o sa vali ele pipili lea. Te lo e whanau le tua. E o mele keimi, e sa waina i oe, onga o launga luenga e whai le tua.
E o mare teimi e ingo sia e ke lo asola ke lo au wa makanga le inga au e sea o kako me fai fau fico ma ka kuspaia for mine. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this name. I want to read 18:2. Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. O le whawhika au le laulia, langor kalala iwe mai, o tai o le au iuteia. 10 hindrance. O le aos taulanga, o whaia onga o le tula fono, o leo, ile whaparangi maangai ala, the police. O malu le malo, o le malu, ea, o la tauia, le mo lia la uri e kolua. They did not care. Ele iai ma se ango, o luma le malu, fast food kau sanga o pipili ka malo, le kere lo pe fien kau sanga o ngofo luma o le malu. Lea o sa vali, lea ma se kau la vese ma o fau, le va venga na faia le atua. Lea ma se mai maule ava ngoa ma ngaia, e fa fetaia ma pakia, ma paki iai, o sa vali ka malo nga pipili le o langa a kove mai from birth, more than 40 years. Now healed. Ese la vale mea le nga ia ital nonga. Esea mo kangaka ele se fatumunga ale nga pa ia. Au e la fana ole tua o fatumuina ele nga pa ia. Ea e tu mau ile upumoni. Mai kala Paulo ya Roma 12:15 mai rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. When we do things that are joyful to us, it's a punch in the eyes of those who are not with us. In other words, if kau ir kala lo makusa moya sola le upunga le so aki ko ki so aki o makarsan fa penga o so aki makala ulia le mela o fai. Olea tala no atu ile upumoni. It was an act of kindness. Ai sawai nai. This is what happened when you do not listen to God. When some celebratory stuff occurs that worthy admiration and praise, you judge instead. Mele kupuya ke we peva pe ele ye fa tumunga ale nganga le tu e ti o mai le fa long mo si fonga le tu ole oni me fia e konka ko fia fa tasiai instead o lo fia e ki fa masing. O ki mea whano noa inisio tato a inga e ka kaunga kako whango ngofa kasiai a e akama ma celebrate. E sea, le langona e oe, le si ufufonga o le atua, le aise whatumunga a le anganga pa ia ia te oe. But when we move according to the guidance of the Holy Spirit, no one can deny it. E fiu e lolo milalo, e fiu e nganga, e fiu e faku kala se, e tu mau lava le mea moni, a kakara ngoa ile chapter lea mulmuliane fasiotia, ia se te whanu. A ngā langa fasiotia se ke whangu, ua faku la ulia le te kala pepelo, whai meo se ke whangu, ua whapea, ua te ena mo se te ena tula whono, a mai le kala fau ese. Whapenga umara vale me mau e tātou. We will always be misrepresented. E iai lavar kaka mimilo, e iai lavar kaka sui, e lavar kaka e whaile karafaku. Asea, ina i whapena, ona sae ia oe. E lele ona o lo whea lua Yesu e sanga me ai. Verse 14. Mai kara kuspa ia. But since they could see the man who had been healed standing there with them, listen to this, there was nothing they could say. Kamalo le famalo lo fu o ministry ala o apostolo o taunu unga mamele leo le langa luanga fai. He was right there. He was right there with them, and because he was present there, the evidence of their ministry was visual. And therefore, no one can say anything.
Kelo, o leva fia ma pungpungi ko kaka, au isi kemi ile lotu, ele o ali man pipili ngau savali. Ko kaunga fa iloa, let that pipili o savali stay with us so that the world can see. Wa alam kele kala alolangi le loku isi kemi, ele o fua mai fua o ngaluenga tatu. Ele o ali mai le ola fatu muina ile nganga paia. Amat kala kuspaia, they have nothing to say. Why? Because the lame man, now healed, stand right there with Peter and John. And that's a challenge, mo tatu. Ieva aile atua il swinga. Ieva aile atua ele o pili o savali pili. Mai ele iva ai mai ile o langa suia. That's why they opened their mouths. But when they saw ile o langa suia, o savali pili. Lem se cinco e kaukara. But you have to be aware of this as well. E iai lava tangata e tau tala. Pe pipili lava lau pili, pe savali lau pili, e tala noa lava tangata. Ki nganga vai e kulau savali mau so ave mai ya, la le aingo furu manu la lava e si. And even they saw it. Wal mele wai ufai mai, o le ai loa le nu uma le tala nei. Ufi le mea mongi, ile pepelo. Pero o faku, two lies doesn't make a truth. Two wrong doesn't make a right. Ole ufufi lava pelo o ke le fo lava nga o pepelo. But people will always talk le fa na ole tu. E kala le sko inga nga maunga finge. O ai wale lava vai ngai ke ngai ki o akola o ngai fa alongo ku lava fa finge o kama lo ilungora wala. Il makiva se vai askeli mangi se vai il fale o ngofo ia fi nga ora sko inga mo la to fale fo anu for ken ki la anga pe o ia vole ko fe ma ko kala o fo ma ko fa ngon ken se vai ai po fe nga o me la ku pe fe le la fa ia ke ia o fa o alu ka ma lo ka la iso mai ia o ku pe ale se fa nga o mai la ki nga se fe e va pe ele ko fe kala la wei lo ele ngo yor kupe a ma ko ko va on fa ron ken ko fe ma ngai ya pe va pe la ko fa kele la kikia a va lu li nga la lang mumu ia mo fiwa e fa la kala o mai lo ken ke spo fe ka ngisi ka kula kama ke o tama a pe a ko va se ka ko fa ko le la va fa longo i kala e fa ka ko inga kelo le va o ma fa se me va penga la ko kala la ka ko fa ya kala lo la marfa us fia ko me ki la son fu la on ai fa longo kwa i kalme va vela ko ku lo fa ko ele masangi ngo fu fa pera what's tomorrow la le wingol kala e ke le lei e ke le anga e fai la vautala pe savali pe pili e fai la vaukala alan me focus oil le me ngala ing fai atu le tua be filled with the Holy Spirit ola speak the truth with bold awa e fa lave e kuai nga tau no le mission fa kule tua e fai ila I lo fa longo tala. Vai ki nganga sa vali pili markus paia. He was right there with them. Ai o fa kala ele ai me fa penga. That's exactly the truth with our life. E ke fiu ke ola fa paia inga e fa ia kala kaka o oe ke ami oleanga. O oe ke le paia. E ke fiu ke ola le lei mai ola alofa e fa ia kala kaka. O e ke le alofa. O e ke le lei. Langa le se kala kuspaia. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ will be persecuted. Ai ongo e o folinga mai le se kiki nga oe pe kakui o se ngai fi ongo la molimau but o sa wanga nga le fe ngai ngemtatu ole fai o tala. Stepping you. Persecutions comes mainly from those outside the church. Ole me se nga keren kat kongo ikako. We always think when we come to Christ, that's a big misconception. Matter of fact, olo sauya Yesu e fe ngai e o sawanga. Au sawanga la. O isi kemi e kuai le sawon Musalemi, e vavel sawor Cristiano.
e matalai ia tātou. Why? Because we read right here, it's the religious establishments that opposed the prophets. They persecuted the apostles, and they even killed our Lord. Our enemies are those who seek to destroy us, are often those who are called themselves Christian, and they are in the so-called churches. O le sivaenga o le olanga whaalongo, o le lotu I le atua, o le nei whanau le atua, o le e mafuta mai Yesu. You spend time with Christ. And I love this word. Chapter 4, verse 13. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took notes that this man had been with Jesus. I love that word, soon, that word with. The word with is a Greek word, soon, means together. Spending time together in order to learn from someone. And that's what happened here. These guys realized, ele ialua ia yonge se ang fefeang, ele ialua pekel ngal fai upe ngal la me fai. Ake o mai tawina. Uile ai. They were with Christ. Na faatasi mai Yesu, na mafuta mai Yesu. O tangata le lotu e mafuka mai Yesu. Whanau le tua, a Christian, a church, spend time with Jesus. Fa feon tatou mafuta mai Yesu yasongei. Fatasinga aona tangata. Makara Yesu, where 2 or 3 are gathered to eat. No, I gather in my name. My presence is assured. To lua peto tole fatasi onoro ngoa o te yai fatasi ma ilato. To mafuka ma Yesu le mafuka ile tino keriso le lotu a Yesu. O mafuka ya Yesu so se mea ya o inai lana upu. Wherever His word is preached and taught, that's where you'll find a fellowship with Jesus. Mai kala a Luka, pisi solo mareta kuolem kuka, famenola ia, a o Maria ua nofo o ia iona ao. What is that tells us? A place of learning. So wherever you find the teaching of Jesus Christ, that's where you'll find Him. No inga whawhengo whiowhea, ke maua I le lotu, e ke maua I le aonga susa, e ke maua I le mawhitanga ale whanau ale tua. Te talo ma mafuta I lana upu. That's how you spend time with Christ. And there's something about spending time with Jesus. Can you realize something there? It made us bold. The courage of the apostles was visible. I love all the time my Yesu. Ole le pala ai. Ele fefe alofa I tangata. Ele fefe loto mawalalo. Ele fefe amusia ona ole finangalo ole atua. Ele fefe tu ai fuaina. Ele fefe talia oi ole tangata sala. Ele fefe ile oti. Because ole mea leka pulpule la uri fai inga ye fai sokia. Ave me kala kuspeia nga matua yofo. Nga yofo fil wofo fili so lokele. But they were astonished by their courage. Le fefeleoti. Yo iko fefeleoti ua au male na manu malo leoti. Pa ora mea leo te whai ne ngofea koe whai le siponga. E alanka kore whewhere oki. E ui ngā I kala paulo whai mai o lo uoti o lea. O lo manuia lea. E alanka whai mai paulo o lo uoti o lo manuia lea. Lea ngofea kako pau a leo le mea leo te whai atato o lea. O le present us to Christ. When you die, you'll see your Lord. So stop pala ai le oki. Awe ke whewhe le oti. No? Whaingofia I o kala le whakua e kele I ka wokia.
But according to the scripture, their courage amazed their opposition. They conferred among themselves. Luke probably found out that this Sanhedrin discussed among themselves because a member of that group later became a Christian, and that was Saul of Tarsus. Ele iloa whakase e yonge ma Peteru, o se kasi o lea wali lea e whaia konguia, o se tasi o lea avea ma au auna lea tua mulmuliane, au Paulo. We just assume that he was one of those leinga. Peia a whenga uloa, o le kalanga Paulo e whai ele ngaluenga e lua ono sifulu whai mai. And that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priests, I put many of the Lord's people in prison. And when they were put to death, I cast my vote against them. It's amazing how God changed a man. So if this is true, we can say that Peter and John was preaching while Paul was there. Now, something to think about. Verse 16, we cannot deny it. I'm going to read verse 16. Yeah. What are we going to do with these men? They ask. Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign, and we cannot deny it. Ali ngi mea lele I whailo o langa, e whiu lava tau whaleanga, e le sui lava. Pero ngā whaatu, people will always talk, will always have an opposition. I want to conclude with this. I want to read verse 18, 19 and 20 again. Then they called them in again. They called them before, and now they call them again, and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, listen to this, which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. O le lotua le tua, e whaalongo I le tua. A whapeo, mai se ora whapea tātou whanau le tua. A wane toi la unga, pe au au suafo Yesu, o le a le tātou tali atu. If there's going to be an order from any authority above us, ordering us to stop or do not preach or teach in the name of Jesus Christ, what would be our response? Te taun tātou tali atu whapei o Peteru mai Ioane. O lea, o ai mātou te whaalongo, mak whaalongo au kou, pe mak whaalongo ma I le tua. Ai whatoa mawhai lawa tātou o na tali atu whapei o Peteru mai Ioane, ina ua whatumuina tātou I le anganga pa ia, ma lava lo tātou teimi e mafutai mai Yesu. May God bless your soul as you hear his word.